Timu ya atumia ya mufira wa volleyball Malkia Strikers ni ambĩrĩirie meharĩrĩria ma kĩhĩtahĩtano kĩa mwaka ũyũ maria maraharĩrĩrio nĩ ngwatanĩro ya mufira wa volleyball ya Africa. Matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa timu ĩno niwe Masimoim. Athaki aya mena mwĩhoko atĩ nĩ makahotana kũra nĩ makoretwo makĩharĩria kũigana. Kĩhĩtahĩtano kĩa mwaka ũyũ gĩgathakĩrwo bũrũri-inĩ wa Cameroon kĩharo-inĩ gĩa Palais Polyvalet. Mazoezi imekuwa poa. Since to left to Kenya, tukaenda Morocco for some weeks, then tukaenda France. Team imekuwa poa, hakuna so far anything tuseme kitu mbaya. Players wako focus kwa sababu wanajua ndio championship pekee yake ya kupeleka timu mpaka Olympics. So kila mtu ako ready, mliona mazoezi vile iko, psyche iko juu sana. Na believe even the new players wala wameingia kwa team, wamejel, so hatuna problem yote, ni sisi tu nini kumalizia nini championship. Friendly match imesaidia sana. Tulianzia Morocco, tukakuwa na 2 friendly matches. Tukaenda France, tukakuwa na friendly match na Mexico, and then after the Challenge Cup tukakuwa na friendly na Vietnam. Imetujia na ikatuonyesha place tuko na mistakes kwa sababu the more tuna train pekee yetu hatutajua challenges zile tuko nayo.